國際上要緊來看，拉丁美洲國家古巴因為基礎建設拗舊，佮受到美國能源制裁，今年是第6屆，佮在全國大失電。熱人時陣無冷氣、無電，真濟人是甘願走出來困路邊。聯合國也緊介入，要討論人道援助。原地車輛來來去去的首都哈瓦那街仔頭，打散規片暗暝暝，就連車紅燈也攏袂死。古巴的電網系統最近閣在大崩盤，這已經是古巴今年第6屆全國性的大失電。3月就發生2屆，7月閣較發生3屆。面對超過30度的高溫，無電風嘛無冷氣，真濟民眾熱甲擋袂牢，敢若會當碰床甲床巾紮咧去困海邊大島，也是公園內底。Vuelve y se cae, entonces no sé, no tenemos ninguna solución, es lo que yo veo en esto. Que aquí ya no hay ninguna solución. 互古巴民眾上較擋袂牢的是，官方宣布修理好勢，豆豆啊恢復供電了後，無到1天，電網系統竟然閣大故障，全國又閣在烏索索。官方解釋，因為發電廠設備傷老，閣加上燃料大欠缺，所以互發電能力大降低。目前當咧全力搶修，想要穩定供電。Ahora mismo interconectadas en el sistema porque todavía la capacidad de generación es bien baja. Estamos arrancando unidades generadoras, que es lo que va a permitir incrementar la cobertura de electricidad. Pero todavía la generación que tenemos en el sistema es una generación que está muy limitada. 古巴長期受到美國經濟制裁，有嚴重的能源甲經濟危機，打閣直直大失電，互民眾生活愈艱難。毋但食物無通好保存，甚至就連清氣的飲用水攏有問題。面對古巴惡化的人道危機，聯合國當咧積極甲有意願的國家展開對話，希望會當突破政治的圍閘，量早為古巴提供緊急人道燃料援助。公視新聞，陳偉林、鄭建功編譯。